the passive voice. The passive voice. Kırgızca tuyuk mamile. Tuyuk mamile. Бүгүнкү сабакта биз ушул туюк мамиленин кандай түзүлүшү жана кантип колдонобуз англис тилинде ошого мисалдарды иштейбиз. Бул жерде мисалдар берилип турат. Simple tenses, be, to be этиши жана past participle менен түзүлөт да. Past participle менен түзүлөт. Жөнөкөй чактарда да, жөнөкөй чактарда. Мисалы үчүн жөнөкөй учур чакта nests are made. Nests are made деп турат. Бул жерде are made. Are made. Nests бул уялар. Бул уялар жасалганда, ким тарабынан жасалган, биз аган кызыккан деле жерибиз жок, жасалган экен. Демек, эгерде биз билгибиз келсе, анда айтабыз. Мына бул уя чымчыктар аркылуу жасалган. Nests канаттуулар аркылуу жасалган десек. Nests are made by birds. Nests are made by кошуп койсок болот, by birds. Же болбосо мынакей дагы арылар дагы уя жасашат. Демек, nests are made by bees десек болот. By bees. Nests are made by bees. Өткөн чакта кандай колдонулат экен? Өткөн чакта мынакей өткөн чакка коюлат. The babies were helped. Кичинекей балдарга жардам берилген. Же болбосо ташбаканын балдарына жардам берилген. The babies were helped. Демек, were helped. Көрдүңөр, муну өткөн чакка койдук past'та. Past бөфөктө. Демек, бүткөн чакта да, бүткөн чакта. The eggs had been laid. The eggs had been laid. Демек, жумурткалар эмне болгон? Басырылып чыккан. Демек, the eggs had been laid. Жумурткалар бастырылган. Had been laid. Келер чакта. The turtles will be recognized. The turtles will be recognized. Демек, ташбакалар таанылат. Will be recognized. Таанылат. Present perfect. Демек, жаңы эле бүткөн чакта many turtles have been killed. Many turtles have been killed. Large-head turtles are starting to die out. So many have been killed. Демек, эң жаманы көп ташбакалар өлтүрүлгөн экен да. Turtles have been өлтүрүлүп келе жатат. Созулуп айтылат да, өлтүрүлүп келе жатат. Future perfect. They will have been disturbed. They will have been disturbed. Аларга жолтоо болушат. Демек, бул жерде бир сүйлөмдөрдү алып карап көрдүк. Дагы бул жерде мисалы үчүн бул ташбакаларда мен жаңы сөздөрдү да коюп койдум. Ташбаканын бутун flippe, turtle's leg, flippe. And here hatch, come out of an egg. Maybe we will write here. Come out of an egg. Demek жумурткадан чыгуу, жумурткадан чыгып келатат. Come out, hatch деп койсок болот экен.
Keyingisinde incubate. Keep an egg warm until it hatches. Demek бұл жұмыртқаларды жылу қармасақ, анан кейін жұмыртқадан шығышат екен да, жылу қармағанға. Демек incubate жылуланат да, incubate. Survive сақталып. Бұлардың бұттары. Демек, бұл эме бойынша айтылды. Ал эме the nests, бұл жерде де nests have been made десек те болады, көрдіңіз бе? Демек, уялар жасалып келе жатат. Кимдер аркылуу? By people десек болады, by people десек болады. Эми дагы бир сүйлөмдөрдү алып көрөлү бул жерде. Дагы бир сүйлөмдү алып көрөлү, ага карата бир текстти окуп көрөлү, анан ошону иштеп көрөлү. The news agents has been broken into. About 850 pounds has been taken. Has the thief been found? No, not yet. The theft was only discovered an hour ago. There is a room at the back of the shop where the money is kept in a safe. This morning, the cleaner notes that the window had been broken. So she told the owner. A few people have been questioned by the police, but nobody knows much. An officer said that any information will be welcomed. Демек, бұл текстте мынакей каралачы, эмне болуп тур? Money is kept. Money is kept. Акча сакталчу да, акча сакталган. The theft was discovered. Демек, ууру, каракчы ачылып жатат да, ачылды. 850 pounds has been taken. Demek 850 pound alınıp ketiptir da, alınıp ketiptir. Bu жерде мынакей bu is kept. Pasifке коюп атабыз, is kept. Is kept. Was discovered. Present perfect'te has been taken. Alınıp ketken. Past perfect. A window had been broken. Tereзе sındırılgan. A window had been broken. Kimdir bir tarafından sındırılgan. Future information will be welcomed. Demek arganda informatsiya alınat. Bardığından alınat. Demek bu жерде мындайда активный жанагы туюк мамиле де активдүү жана пассивдүү. Ушул активдүүдү somebody flew the turtles home. Somebody flew the turtles home. Кайра муну карасак, мисалы үчүн somebody flew the turtles home'ду карасак мындай болуп атат да. Turtles бул subject turtles. Ушул subject бул орунга келди да, биринчи орунга. Демек, пассивди жасаш үчүн, туюк мамилени алыш үчүн somebody flew the turtles home. The turtles were flown home. Were flown home. Demek, were flown bul koyuldu tuюк мамилеге. Bu жерде болсо flew, fly, flew, flown. Somebody flew the turtles home. Demek, bu жерде көрдүңөр өткөн чакта коюлуп, андан кийин were flown home деп биз туюк мамилени түзүп алат экенбиз.